Uthabani Mpungose lo weMpungose Attorneys mfowethu asibonga nje sibonga uNkulunkulu ukuthi asiphe nje amandla ukuthi sikwazi ukubhekana nezimo ezifana nalezi. Hey mfowethu izimo ezingekho right empilweni zabantu especially abantu mebesuke bengawenza ngamacala. Ungcono umuntu ohlala ejele ahlale asho naye ukuthi nami ngamosha lapha uyabo uma ehlala into engekho kuba kubi kakhulu njengoba echaza ukuthi kwade kushintsha istatement kuqhamuka lesi ngiyakhumbula nje ukuthi ku-docket kokuqala istatement esasikhona esasisho ukuthi kuno eyewitness obabonile khona kwaya wasekuvela ukuthi hayi lo eyewitness ebekhulunywa ngayo useshonile kwaqhamuka seqhamuka omunye futhi eyewitness yabo kwangade ngingazange kukhulunywe ngayo. So ama technicalities ke asuke esetshenziswe enkantolo between estate abashushisi kanye nabameli mekuliwa indaba yecala. And enye into eyaba imbi kakhulu umuntu owayedila nalo icala leli as magistrate wawumbona ukuthi indlela alihandlisha ngayo ulifake kakhulu enhlizweni and seku too personal yabona ngobe ku right mekuthiwa angisho ukuthi ku right ukufaka umuntu kubhlungu yabo kodwa kubalekile ukuthi icala mawudila nalo ubusubheka phela ukuthi okay noma ngabe lo ufile noma kwenzakaleni but lo la uyathinteka yini neziphi izinto ezimenza ukuthi ukholelwe ekutheni uyathinteka uyabo not ukuthi ubuke lela side lokuthi lo wawulimali kanje then usubuya ngala usune anger ongakazi uyibona uyabo. So ziningi izinto ekutheme kufikwe high court inkantolo yazibheka amajaji ke sehlangene azibheka ukuthi cha la akuhambanga kahle and khona nenye party futhi hamba ya violate amalungelo abo engeke ngidisclose njengamanje la emsakazweni nokuyiyona futhi eyimbangela yokuthi siqale nendaba ye civic claim. Sizoqhubeka ke nalodaba abafuthi usibasize kuyephambili until baze bakhokheleke bese kuzothi abantu ke tjatha babhekana nalamacala abaningi kakhulu kodwa indlela umsebenzi omningi ngakhona nangendlela esisebenza ngayo abanye uthola ukuthi omunye uselahla ithemba uyabo kaningi uthola ukuthi umuntu umkhipha nje uselahla ithemba omunye azacace nje ukuthi hayi uxabana nawe wena omsizayo uyayizwa leyo ngenxa yokudelay kweprocess yasenkantolo. Iprocess yasenkantolo iyadelay angeke ukwazi ukuthi uyenze wena uMpungose isheshe futhi ngisho ungana komunye ummeli nalo ummeli funa landele same process uyabo. Ilento engiye ngisho ukuthi angikwazi ukuthi ngijabulele ukuthi kuno client obaleka ngale wena ummeli eze kubameli bakaMpungose mina bese ngicelebrate leyo nto ngenxa ukuthi lento exake lo munye ummeli noMpungose ufunakala adlule kuyona. So abantu ke baba ne frustration mebese majele ngoba aba understand umuntu uvela abone engazi ukuthi akwenzeke manje wana ama record kunzima ukuthola ama record abantu yabo nje afunwe uthola ukuthi nje kwi-system nje abanye kuze kudeclare ukuthi cha ngeke aphinda atholakala. Kunabantu nje othola ukuthi ufuna ama record ungawatholi kuphela o2 years phela o3 years kuze kube ngathi hayi wena kusho ukuthi wena mmela umsizi ngalutho uyabo. Izimo abantu abasuke bebhekene nazo yabo. No ngezwakala kuba mfethu siyabonga kakhulu nangu ukuthi kube impumelelo ukuthi abafethu bagcine bephumile. Utholakala kanjani ngoba basebedinga ukuxhumana nawe? No siyatholakala Umthembe beleni ayibhuthatha engakusho nje ngalo lasuku nami ngathola okhulu kumangala yabo. Ezinye izinto kuyijethi uyaphupha kanti awuphuphi into eyenza ngempela. Kwenzeka kanjani wena uthi uba mina kufika amaphoyisa ecothe imini mhlawumbe o past 12 yaku1 kanje yabo. Afika afuna umunye umfowethu yabo. Angecela umfowethu akekho ngibajethi hayi uyafunda mfowethu benza uhasta la eDropin ngithi akekho kuthiwa hayi alright awumfonele ngithi hayi ngisathatha ifoni yami ngisathi ngiyafona kube kuthiwa uthi yakho yabo ngoba mina nomfowethu amagama emsafana mina uNkosikhona yabo ngicabanga ukuthi babe funa uNkosikhona ngicabanga ukuthi bajethi mina ngiyayiphika manje how kwabo kusuka kwendaba lo ngaboshwa
ngathi sithi sizamana bail yavala yonke into impilo yami yabo mawuboshwe ngisho abantu mhlawumbe sokubathemba lesikhathi kuze mhlawumbe kusiza abantu ngibonga nje nawo usisi wami yabafowethu ngibona ngempela bakwazi ukuthi bebe nami nobaba kanjalo yabo nobaba uze wahamba emhlabeni naye inhliziyo yakhe iyimpi iphatheke kabi ukuthi uhamba nje uboshiwe ubaba ya ngobushaywe stroke ugcine ishona kulo nyaka mfethu eyiphephisa manje ngiyasiza kithi yazi impilo ngabona ukuthi la mangaphumula nje mhlawumbe ngizosangana yabo kwanzima kakhulu eyiphephisa ngalokho mfana ngithi yazi kodwa ngoba nalowo muntu angimazi yabo mina ngumuntu oyiphilela nabantu ngithi ngifuna ukubuza ukuthi lo muntu okuthiwa nembulele uniyamazi kwenzeke mhlambe yini ebenihlanganisa naye bengeza kuthiwa nize niba ngabasolo bathi umuntu oyebamba inkosi yabo mina ngimazi kwalowo muntu into ebuhlungu kakhulu ngendaba lo muntu mina ngihlala ngishona khona ke la kuthiwa kwenze khona isigameko sengihlala kwenye indawo kudala ngahamba lapho kodwa sithole sesisenkingeni eyodwa sonke singazi ukuthi kanjani asazi ukuthi uthi yilo muntu obe ufakazi wenkantolo obeyizondela thina noma kanjani kodwa thina lento besiboshelwe yona asiyazi ngempela so lo muntu onaboshelwa yena umuntu wayabulawa ebamba inkunzi wayebamba inkunzi usho ukuthi washawa umphakathi washona bathina kodwa ke icala lagcina selijika nathi yembodi ngithi icala lagcina selijika nathi ngoba kwakhona lapho kuthiwe lento yenzeka nini ngabona 9 ekseni lapho kangisemsebenzi na Stefano osemsebenzini wena kangisebenza Stefano ngaleso sikhathi ngoba kuthiwe icala lenzeka Monday so nje bebuhlungu kakhulu ngoba abantu abaqale ukumbopha mina obaqale ngawe ngaphambi baqhubekele kumfowethu siya kumfowethu nje baqale babopha mina sesiya kakhe ngokuthini kuthiwe angazi bafuna bani ubhuti wakho uyabo kanti uzoboshelwa kufana kwamagama ukuthi uNkosikhona Mthembu uNkosikhona Ngcobo so usho ukuthi babe ufuna uNkosikhona Ngcobo wagcina eboshwa kanjalo isebe so nje impilo yasejele ngazi singachaza sithini ngithi ngifuna ukuza lapha ejele phakathi niboshiwe lapha isimo besinjani bafowethu yabona ukuthi uThothanga ngosuku lokuqala mhlawumbe uma ingane yami la nangu sisi wami ngibafonela bo ngifika lapha besifika ngoba bekhala yabo befuna into abayifuna abafuthu yabo fanele befakele imali kunjalo kanjani ngaphakathi uyasatshiswa phela nakhona iboshwa uma ufika ke ejele usuke nawe usuke ufana ukuthi uyahlanya nje usuke kungathi ulahlekile ububa uthi nengqondo ngathi anginako ukuthi lo mfana obula lo mfana mina ngeke ngamshayisa kwengane encane yabo kodwa ikhuluma ukuthanda ngoba uyazi ukuthi la ukhona la akhona ngeke kwenze lutho chance bekutshela futhi ukuthi hayi lalela kuthina siyagwaza la kwandoda mawuseke amandla sosebenzisa Butchathi into ezenzakale ejele ekunzima nezinto besizibona kwazana iziboshwa ukuthini uhlala ungadli so nje ekuningi kwasejela ngazi ngachaza ngithini ngaphambi nigwetshwe nito ke isikhathi singakanani kuba wathi unyaka noma 3 months unyaka no 3 months sihlenge isithukusini sidle ihabishi zonke from day 1 kuze kube nayo kuze kube uLosihlanu sidle ihabishi njalo kukho ukuthi sikwaziyo thina njengamanje so ngisho ngamanye amazwe ngabantu bamaveji ngikhoza amaveji aswakhoza ngaba sengizolo ukuthi umuntu ufuna ukukhipha cabanga kabili angaloko ecabanga amavorse uswa ngenkanda manje uthambisa ngenkanda hayi sesifuza ngoba fayisidle lokho sinikwa khona ihabishi nje uzizwa hey bafowethu no kuyazwakala bafana hayi sibonga khona lokho kodwa sobonga kakhulu wena Butchatha kuMpongose Athonia sobonga kakhulu futhi sobonga ngoba kwathina asikholwanga mekuthiwa ngoLosihlanu kuthiwe siyagoduka sikholwanga kodwa uMpongose simbonga kakhulu angazi sombonga sithini kumanje asinalutho akhulutho izinto enaboshwana izama empilweni yonke into kuphelile Butchatha asinalutho mfethu angifuni ukuqamba manga asinalutho sengiyasho nase South Africa yokho ukuthi abantu abasichaza sina next nje iyabhede South Africa ngenye indlela ngazi ukuthi bengabe bengenza kanjani ukuthi mhlawumbe banyuse nendlela zokuphenya amacala ngoba indlela abaphenya ngayo i wrong kakhulu and uma ukuthi wena
ubhekene naleso simo uyivictim yaleyo nto leyo ukuthi ubekwe icala uhleli uzo-oppresseka bacindazela kakhulu kuyimanje thina sagwetshwa umuntu oyi-witness uthi akasizwe isiZulu kulando isixhosa akasizwe isixhosa yabona nje into yenzeka nje thina yazi ukuthi singayibiza ngani so umuntu oyefakaza ilimi zomdaba akazazi lesingisi akazi yonke into oyikhuluma ngani hayi wayikhuluma inkinga singayazi yabo lento lento ukhuluma phela zona isixhosa kodwa ngale kodwa isixhosa ayingasazi yabo kodwa nje nami engathi nje ngabonga kakhulu kuna impungo sakathoni ayisize kakhulu ngoba nami beke kwesikhathi uthi mangicabanga makuthiwa ngempela i-appeal iyabuya kuthiwa isigwebo siright angazi mhlawumbe umuntu akagcina ngabe mhlawumbe ngingasabenzefilela bengise ngiyinikile uthi ngoba ubona ukuthi ngoba nje ingane zami ngashazi incane ngabe ngibotsha hayi phela ngophuma sezinabazulu kwazona ngoba nami ngiphuma sengiyikhehla 25 years ngoba ngiboshwe because noma usibuza isigwebo sasejele mothi udilika jele fanele bangihlala isikhathi singane nejele 25 utho 25 years kuyaphezulu nakhona hayi ukuthi sokhipha so that ifile lakho silisebani ku minister mhlambe nje 27 30 years angithi azibonje lezo zinto lezo so nje ejele ngizoba ebantwini nje abaningi ijele angazi ngalichaza ngithini so ijele omunye umuntu angimfiseli ukuthi engathanga yakhona so into yenzakale ejele ebhlungu buhlungu kakhulu ayonda yomuntu right no kulungile bafowethu kulungile ake siyibambela ingxoxo yethu kwamanje sihambe lapha engomeni sisithandiwe kunjani ngiyaphila kodwa njani siyaphila uhlobene kanjani nalamadoda lamadoda unkosi khona Mthembu ubhuti wami uphakathi then mase kuthi laba abanye bebe ngomakhelwane la ebengade ngihlala khona before so uhlobo wami kulapho nabo yeah all right so ubuvele unethemba lokuthi wena kuzolunga egcineni ngoba nawe ubuwazi ukuthi abandakanyeke kuleli cala ithemba baba benginalo noma kwesinye isikhathi beliye lingilahlekele ngokuthi indlela icala elahamba ngakhona kwangenza kwaphela wonke amathemba engangithi nginawo ngendlela okwenzeka ngakhona all right so ke kodwa ke waqhubeka ulokhude uyobabheka ejele isimo ekhaya besinjani yo isimo ekhaya besiyisibi kakhulu kangangokuthi ubaba wathi bantu abami ngiyabona ukuthi leli cala alihambi ngalendlela okufanele lihambe ngayo benganjani ukuthi sithole ummeli ozokwazi ukuthi asimele ngathi mina baba uma kuukuthi ubona kanjalo angiboni ukuthi ikhona inkinga wathi ngoba ngibona icala ahlali lathatha mhlawumbe unyaka wonke icala lingahlali lo lihlehla nje yes lize laqala ukuhlala icala sesitholile ompungose laqala ke lapho lahlala nalapho uma ngabe sehlala kwaba khona lezo inkinga lezo ngoba kwakushintsha ama statement iyona inkinga yayinkulu kakhulu ke leyo so lahlala ke icala kwaze kwabe kuthenini ke bayagwetshwa ke okay nalapho sebegwetshiwe wathi ubaba bantu abami noma sebegwetshiwe ngiyayazi impilo yasejele ngike ngaboshwa iminyaka ngiboshelwa imeda ngingakaze naminyeza nga-applyela i-appeal ngaze ngigcina ngiphumile angifisi umntanami ukuthi ahlale kuleya ndawo akusiyona indawo engahlala umuntu ophilayo lapho uma ngabe engahlala laphayana okusho ukuthi uyophuma mina sengafa nalapho ngaleso sikhathi iminyaka esesicabanga ukuthi mhlawumbe uma ukuthi bayagwetshwa bengagwetshela phekwayo sesicabanga kuthiwa imeda iqala ku-10 years above ezibe ngabantu abangakaze beze beboshwa sasicabangela leyo minyaka leyo i-day yokuthi before bagwetshwe kwathiwa bazogwetshwa ngaleyo day leyo ubaba akaze eze ngelast day wathi akazizwa kahle akazokuza ngosuku lokugcina ngoba sekucacile ukuthi bayagwetshwa bagwetshwa ke kulo 25 years kulo 25 years ngangingedwa ekhaya wawungekho umndeni ngangina kwakuyimina kuphela ngangimele ubhuti wami kwakunzima kakhulu kumina ukuthi ngidlulise lo myalezo loyo ukuthi ubhuti ugwetshwe u25 years ngabatshela sase sithi asingamtsheli ubaba ngoba njengoba kuthiwa lo 25 years akubona nalo 10 years bese ucabanga kuzoba nzima kakhulu kuyena
while njengamanje engekho right. Nangampela samqambela amanga ubaba samtshela u10 years agwetshwe wona. Wayesethi ke na ke kulo 10 years ke batabami asiqhubeke sifune iappeal kuMpungose aqhubeke simele. Sahlangana noMpungose yaqhubeka iprocess up until kuze kufike ekuthenini buya ama document yonke leyo nto leyo. Uthe sekubuyela ama document sesiyazi idate okube ebhlungu kakhulu. Ubaba ubethi mangabe ehleli nje ngonakele lutho kuhleli kumnandi. Umuzwe esekhuluma indaba yakhe uEwa. Simbiza ngoEwa ke kahle kahle. Athi ene batabami yazi angabe umntanami la khona udlile na. Ngiyayazi into yalapha ya. Lapha yana uye uthi uphethe ukudla uthathe lokho kudla kuthiwa ngeke uzudle wena siboshwe. Uthathe kuchithwe. Athi ngiyafisa ngazi ukuthi le ayenzayo ummeli njengamanje yeaphila ngathi ngaphumelela kungabi namathunza amnyama. Hayi baba kuzokwenzeka. So ubaba imphazamisile le yanto leya ngoba ubumbona kwesinye isikhathi ukuthi iyamudla. Ngoba into ebethi noma umfonele ungekho eduze kwakhe ukhuluma enye into athuke sekhuluma lento le. Yabo. Yeah. So ubaba ke ugcine ngokuhamba emhlabeni. Ayish ngo May 7. Before May 7 after iphasika lalinge 2027. Yes 27 ubaba wangena esibhedlela engeniswa ikhona ukuthi ushawe stroke. Yeah. Ekshayweni kwakhe istroke wangakwazi ukukhuluma kwazi kwaba uyahamba wahamba nge7. Hayi episanga ukuthi ukuthi ubaba uze uhamba idate sesinayo ukuthi uya ecaleni ngomhla ka31 October. Akasakwazanga ukuthi ambone lo muntu lekade kangaka ethi ufisa ukuthi aphume. Yo no kulungile dadewethu siyabonga kakhulu ukuthi usilandise bayithu dabula ubuhlungu kangaka.